entered a new era, and it is an important era. Yes, it's an era full of challenges. Ingabe utasiqeda yini isikhathi sawo ehhovisi umbuso welibumbano lwavelonke? SABC needs to do the right thing and make sure that they release those reports and release them with a matter of urgency. Iqembu le-Democratic Alliance eGauteng lithi litawuxoxisana nelovisi lamengameli tosukumisa liphenyo mayelana nandvunankulu weGauteng Panyaza Lesufi. Kupla sifinyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele Tindzaba teSiswati lesethula bukhoma siku SABC. Khumbula ke mbukeli kusile Tindzaba tiyatfolakala ku YouTube, Facebook, X naku SABC Plus. Ingabe utasiqeda yini isikhathi sawo ehhovisi umbuso welibumbano lwavelonke? Lo mbuto uvuswa ukuthi emalunga la ngomsinsi wekuvela alombuso lekuyi-ANC ne-DA atitfola thonsana ngetihluthu mayelana nemigomo njengoba lo mbuso ugubha emalanga lalikhulu usehhovisi kuleli viki. Ngesikhathi kuyabuka lo sekwendiwe kusukela lo mbuso wathatha ematomi mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthe batibamba tiqinile ekusukunyisweni kwelihlelo lwe-NHI ne-Bela Bill kwathi sephela ukuthi i-DA imile lekuthi ayahambisani nalemthetho kulendlela lemengayo kwanyalo. Our country has entered a new era, and it is an important era. Yes, it's an era full of challenges. Takamutangile lifuna kubona ukuthi ngabe lo hulumende welibumbano wavelonke utawuletha tithelo letihle yini njengakusho kwethembiso tamengameli Cyril Ramaphosa. Inhlangano tehlukene libungate emalanga lalikhulu usukela lo hulumende ucale kubusa. Kepha njengoba ichubeka nekubungata kunemibuto lethi ngabe lo hulumende utawukhona yini kubusa isikhathi lesithe. Mengameli uthi inhlangano yakhe angeke ilahle inqubomgomo yayo netithembiso leyatenda. In the last 100 days we signed the Bela Act, the Basic Education Law Amendment. Lena upanyaza wayeloke mobilizer for yona. Sisayinile. Kusenjalo evikini lengcile i-DA yaveta tinvo letimgcoka lefuna kucila kudo ngaphansi kwalo hulumende. Umholi walenhlangano John Steenhuisen uthi lenhlangano angeke ivumelane nokukhishwa kwemali lesita tinkampani tembuso letingendi kahle. Kusebenta kwalolu hlelo lolusha lomshwalense wetempilo nemtsetfo lomusha wetemfundvo kuba ngekungaboni ngaso linye ku-ANC ne-DA. There are also 4 specific things the DA will not agree to under any circumstances. Firstly, further bailouts for state-owned enterprises. South Africa has spent over 350 billion rand in bailouts for SOEs over the past 10 years. Umhlati wetepolitiki uthi kulindelekile vele ukuthi kube nekungaboni ngaso linye kuleti inhlangano letingaphansi kwalo hulumende njengoba usasanza kubunjwa. This is part of the dynamics of a coalition government like the Government of National Unity. And there will be lots of interactions, sometimes difficult differences of opinion. But for example, they've agreed on a mechanism to resolve disputes. Kepha njengoba isikhathi sihamba tinhlangano kufuthi tisebenze ngekudimisela kude kuqinisekise ukuthi lo hulumende uyaphumelela. Ngalolunye lihlangothi uma ngabe lo hulumende wehluleka kusebenza, i-ANC kufuthi itiphendvulele tinhlanganweni letimadlela ndzawonye nayo. Njengoba ikhosathu ne-SABC bavalise kukhatsateka kwabo ngalo hulumende. Iqembu le-Democratic Alliance eGauteng lithi litawuxoxisana nelovisi lamengameli tosukumisa liphenyo mayelana nandvunankulu weGauteng Panyaza Lesufi lo teSiswati insolo tekwehluleka kubeka ebaleni imbiko lengu-170 ye-forensic kuthiwa ke Lesufi bekumela nikete i-DA lemibiko itolo. Umholi we-DA eGauteng Soli Msimang utshele beTindzaba ukuthi ticelo telicembu lakhe tekuthi kuphenywe lembiko leyendiwa nga-2016 tiphelile moyeni. Inhlangano ye-Democratic Alliance eGauteng isola Panyaza Lesufi ngekuthi uyehluleka ukukhipha imibiko yeluphenyo lolujulile lolunga-170 lapho asola khona ukuthi uvikela abalingani bakhe ecenjini le-ANC labathintwa ngule mibiko. Iphakamisa tinsolo tekuthi ngesikhathi takamuti takuleli tilinzele imibiko ngala kungendeka iyashintshwa. Umholi we-DA eGauteng Soli Msimang uthite lolu dzaba bataluyisa kumvikelo wemphakathi kanye nemicwaningo emabhuku wavelonke ukuthi awutfola timphendvulo. SABC needs to do the right thing and make sure that they release those reports and release them with a matter of urgency. We need to make sure that these forensic reports are released to us.
We are putting again another PI application to them today. We are putting another PI application to make sure that we then get these reports. Failure to which we will actually then be left with no option but to approach the presidency in this regard, because we are saying that this is a matter that cannot continue unabated. Kepha lihhovisi landvuna ngulimile kulokuthi lona lakhipha yonke imibiko lokukhulunywa ngayo. Lithi lifuna kucacisela kabanzi ukuthi nguphi lo mbiko lofunwa yi-DA. All of the reports that they hinted on were released on in the second month of Premier's tenure in 2022. Last weekend or 2 weekends ago, we had a media session where we released the audit outcomes of all the heads of departments in the Gauteng Provincial Administration. So we have no idea what they are talking about. Until such time they are specific as to what are these reports and what were they about, we're in no position to really entertain the allegations. Mvunankulu ubhala etingudleni tekuchumana ngesikhathi iDA ikhulumisana beTindzaba lapho bekenda khona imitamo yokuvikela kuhlaselwa kwelihhovisi lakhe. Kuwaka bandike tepolitiki nangendlela letime ngayo kwanyalo ngasehlangothini lobetindzaba tepolitiki emoyeni ke sinimhleli wetepolitiki SABC Mzwandile Mbeje lotasihlubela indlube ekhasini ngekusuka nekuhlala kwekuchekeka lokulamandlela ndzawonye ANC kanye nekubunjwa kwembuso welibambiswano lwavelonke. Sikwemukele emhleli etindzabeni teSiswati. Sikwemukele sibingelele nababukeli emakhaya. Mhlelo ungasicaphunela nje lapha nalapha usiphe imbangela lenkulu yelichekeke emkhatsini kwe-ANC, SACP kanye nekhosatu njengoba babonakele bangekho emcimbini wekugubha emalanga lalikhulu solo yabunjwa i-GNU. Uzokhumbula ke Dora ukuthi i-SACP nayo ikhosatu bake bazwakalisa ukungenami kwabo ngenxa yento abathi mhlambe ukuthi i-ANC selokhu ithathe umbuso ayibalaleli kakhulu kodwa ilalela labo okungabona abadlelana nayo kakhulu. Yiyo ke lento eyenza ukuthi ke mhlambe ke bengazwisisi into eyenzeka njengamanje. Uzokhumbula ukuthi loyo ongunobhala we-SACP useze wathi yena ngokwakhe ucabanga ukuthi into eyenziwa iqembu le-ANC elibusayo lilalela i-DA kakhulu kunokuthi lilalele amadlandawonye. Uzokhumbula phela ikhosatu ne-SACP ne-ANC bangamadlandawonye, kusho ukuthi ke balindele ukuthi kube yibona mhlawumbe ozwi labo luzwakala kakhulu. Kodwa ke i-ANC isesimeni esingelula kakhulu ngoba aliphumelelanga phela ukhetho ngokwayo iyodwa. Yabe isiseqoke ukusebenzisana namanye amaqembu, yingakho ke ingeke ivele beundlovu kayiphikiswa, kodwa ke ezinqumeni ezithathayo izoya futhi ibheke nokuthi amanye amaqembu athini. Lokhu ke mhlambe okungehli kahle emaqembini afana no-SACP ingisho nekhosatu ngoba phela ngokomgomo abahambisani ngendlela i-DA icabanga ngayo. Usetindzabeni mhleli kanzi nesikhathi utilandzela tintfo letifana naleti aqala lamuhla inkinga te-ANC SACP mbambambamba kwapha njanaphi njengoba kunje lamuhla. Into engicabanga ukuthi mhlambe idala ukuthi kube nezinto ukuthi akuvunyelwana ngazo kakhulu indlela inqubomgomo yezomnotho okufuneka iqhubeke ngayo. Mhlambe into nje engicabanga ukuthi ibe umsuka wakho konke lokhu eDora ukuthi i-ANC yaqoka ukuthi kwi-GNU isebenzisane namaqembu wonke. Kusho ukuthi ngoba isiqoka ukusebenzisana namaqembu wonke ke amanye amaqembu avele aphakamisa isandla athi ufisa ukusebenza ne-ANC kwaba amaqembu njenge-DA. Lokho okwasho ukuthi ke iqembu njenge-SACP kumbe nekhosatu abangakuzwisa kahle ngoba phela bona ngokomqondo wezisimo sezepolitiki bayilokho kuthiwa bangu-left kanti abo-DA lokho kuthiwa ama-center right. Mhlambe bona bafisa ukuthi mhlambe kube i-ANC yaqoka ukusebenzisa ngeqembu elifana ne-EFF kumbe neqembu le-MK yini na ngoba lawo maqembu naphezulu ukuthi ke ahluphe kwi-ANC kodwa ke kukuningi okufanayo phakathi kwe-ANC nenhloso efuna ukuthi ke kushintshwe kumbe kuqulwe lelizwe. Ngenxa i-ANC ke isebenza namaqembu ikhipha lana ngaphandle
akwanambithiseka kahle eqenjini njenge-SABC neCOSATU. Yingakho ke behlale bebanga umsindo ukuthi ukube kuya ngabo ngabe kungcono ukube ke mhlambe uma bedineka bengaphakathi kwi-GNU badinwa amaqembu abacishe bedlalane nawo kunokuthi bedinwa amaqembu abathi alalela into eshuko abantu baphesheya. Yiwo ke umsuka odale ukuthi mhlambe bengaboni ngasolinye. Emalangeni ke mhleli Mvunankulu weGauteng Bhanyaza Lesufi bekavele imbiko licembu lakhe athi phendulela lamuhla iDA impheca ngetinsolo tekungakhokhi imbiko ngobe ke yavikela bozakwayo eqinisweni ufelani kafushane nje ungasicaphunela ufelani lo Lesufi. uNdunankulu Lesufi wa ngesikhathi ke ehlanganisa uhulumeni wakhe lapha eGauteng kwakulindeleke ukuthi uhulumeni ozoba lapha eGauteng uhulumeni ozofaka amaqembu afana nayo iDA futhi ke kwakubonakala ngathi isivumelwano sesikhona. Kodwa ke ngenxa yokuthi ke akuvunyelananga kulandelwa lokho kokwenziwe kuzwelonke lokho kwabe sekudala uhlevane. Yingakho ke iDA nayo izama ukukhombisa ukuthi umuntu njengoLesufi ayihambisani naye. Kuningi ke phela uNdunankulu Lesufi akushoyo okungahambisani neDA. Ezindabeni lapho phambilini nje nakhuluma ngodaba oluphathelene nalokho kwakuthiwa iBella Bill. Manje ke sekumthetho lo oqedwa ukusayinwa ngumongameli usalinde nje ukuthi kuphele izinyanga ezintathu ukuthi usayine ngokuphelele. Iqembu njenge-DA alufuni isidalo lo mthetho. Kanti umuntu njengoLesufi owake waba uNdunankulu kumbe owaba isikhulu sezemfundo lapha eGauteng uyena obehamba phambili ethi umongameli akawusayini. Lokho uyabona ukuthi vele kubenza ukuthi ke bengashayisani kahle. Yingakho ke ngoba phela bayiqembu eliphikisayo lapha eGauteng bazama konke okusemandleni ukuzama ukukhombisa ukuthi umuntu njengoLesufi akakumele ukuthi eholele isikhundla. Futhi ke uLesufi ke Dora akakufihli ukuthi naphezulu ukuthi ke uyakuvuma ukuthi GNU iyasebenza ngoba phela kwa oka ubuholi. Kodwa akuyona into ayithanda kahle hle futhi kube kuya ngaye mhlambe ngabe usebenzisana nawo amaqembu afana no-EFF no-MK ngoba naye unakho lokuthi mhlambe ngabe kusebenzeka kalula namaqembu acishe ke umqondo ufane mayelana nokuthi bafisa lelizwe kuquke kanjani. Asibonge kakhulu isikhathi sakho mhleli loyo ke bekumzwandile Mbeje asihlephulela ngala sakubonile kutepolitiki kusukela kungakabonisana ngaso linye kumadlela ndzawonye ANC nasembusweni welibumbano lwavelonke. Emanyuvesi kanye nemakolishi emaTVET abalulwe njengetinhlaka letenda kumikiswa kwembiko yeNSFAS eParliament kungendeki ngesikhathi lesifanele. Indvuna yelitiko letemfundvo lephakeme nobuhle Nkabane ithi kumele tijeziswe letinhlaka kuchubekele mbili. Sikhwama lesichasa abafundi ngetimali etikhungweni temfundo lephakeme NSFAS sehlulekile ukuthola imbiko yetimali netatimende tetimali eParliament iminyaka timali lembalwa. Lesikhwama sesingeminyaka wekufundza wa 2023 etikhungweni tingama-76 tingama-50 kuphela etikhungweni lezemininingwane ledzingekako. Uhulumende uhlose ukucedza lo mkhuba wokungethulwa kwetatimende tetimali ngakuthi aphocelele etikhungo temfundo lephakeme ukuthi tilandzele umtsetfo. I'm going to write to universities and TVET institutions and advise them that I intend to impose penalties on those who withhold critical data from NSFAS and thereby preventing it from submitting its annual financial statements. Nkabane ukhathatekile ngendlela letsetulu tendzawo yekuhlala abafundi labahlala endzaweni tangasese. Njengoba nesimo setimali singasisole sihle lokho kwenta ukuthi kwehliswe amaphakelo etimali. Nkabane uthi le mali lengaba amabhiliyoni amarandi lokhokhela abafundi labahlala ngaphandle kwetikhungo kulukhuni kuchubeka nekuyikhokha. Currently the projections are saying we're spending plus minus 20 billion a year. So if that's the case, we need to at some point come up with a strategy or review our model that we're using as far as private student accommodation is concerned. NSFAS ithi umbiko wetimali wa 2022-2023 kulenzeleke ukuthi wethule eParliament emva kweminyaka sekwendlule isikhathi lekufanele ukuthi wethulwe ngaso. Umbiko wa 2023-2024 wona uthulwa kumhlelo mabhuku jikelele kuphela kwalenyanga. Kepha ke lesikhwama sithi umbiko wetimali weminyaka timali otako utawethulwa ngesikhathi. I am confident that come next year we'll be ready. Like I said, the biggest part of what goes into the preparation of the annual financial statements is this closeout process. We'll have done all of the universities up to the December 2023 information by this Friday.
lesikhwama siphinde sithi ikhalo letinyenti echaswa ngetimali setisojululiwe kanti uphiko lolukhetsekile lwabaseshi lechubeka nekuphenya. Asithathe lesikhathi sitsishelele siyetitolo. Ngelekele embuyele esigabeni sesibili setindzaba teSiswati locela kungena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi. Etindzabeni temhlaba sinemhleli wetindzaba temhlaba SABC Mkwena lotasicocela kabandi ngetakamuva emaveni langakatinde Africa nakulamanye emave emhlaba asivele ke sihlale endzabeni ke emhleli ngetindzaba tangaphandle sime njani simo eMiddle East njengoba ke ayikade bekuphasi iIsrael ekuhlaseleni iHezbollah kanye kanti sekupheleni eminyaka ibambene neHamas. Yaqhubeka siyazi ukuthi ukuzama ukuletha ukuthula akuzange kube nemithelelo emihle ngakho ke impi iyaqhubeka enye into esiyibonayo ukuthi impi le iyakhula iyakwamanye amazwe aphambi kwePalestine nayo iIsrael ngakho ke kubonakala ke ngathi abaholi bomhlaba abakhoni ukuthi baqazulule lenkinga ngoba naku ukulwa kuyaqhubeka sizwile ke nomongameli wase United States of America uJoe Biden akhuluma ukuthi uyazama kodwa akubonakali ukuthi iIsrael izimisele ukuthi kube khona nokuthula sizwile nomongameli wase France Emmanuel Macron asho ukuthi mhlambe kungaba ngcono ukuthi banganikezi iIsrael izikhali lokho kuzenza ukuthi iIsrael ingaqhubeki ngempi. Africa ke Sudan bayakhamana kukhona ke labangasawadi nemakhaya yabo ukuthi emenjani ingabe sinjani simo khona nyalo. Kubhlungu kakhulu ngoba lokhu kwenzakala lapha ezweni laseAfrika abaholi baseAfrika kubonakala engathi abakwazi ukuthi baqazulule lenkinga kodwa ke sizwile ukuthi kunemizamo enziwayo ngaphandle kulamazwe amanye asizayo njenge Saudi Arabia, United Arab Emirates kunye neUnited States of America kodwa abantu bakhuluma ukuthi kungaba ngcono ukuthi lemizamo iyenzwe la ezweni laseAfrika hayi ngaphandle ngoba abantu baseAfrika bafanele ukuthi nabo beze ngemizamo yokuthi kuba nokuthula ezweni labo kuze kube nomnotho ongcono manje ke asazi ukuthi kuzenziwa njani sibonile ukuthi nalapha eAddis Ababa labo abaphatha amasoja eAfrika babuya emazweni amaningi la eAfrika bakhuluma ngalolu daba mhlambe sizezwa ngolesihlanu ukuthi mhlambe bathathe siphi isinqumo. Gafishane ke mhleli inzima ledlalo ngilolongasekho emhlabeni lebeka indvuna yetemafa kuleli Tito Mboweni emaveni angaphandle ingakanani. uTito Mboweni wasuka asemncane la eNingizimu Afrika kakhulu wahamba waya eLesotho wafunda khona ngakho ke kungakho baka nobudlelwane obukhulu kakhulu nabeSotho namanje njengoba ngaphakathi kwelizwe laseAfrika leNingizimu Afrika abuye ekhaya futhi bephethe lezo izinto eziphakeme kakhulu okuhambiseni umnotho eNingizimu Afrika ubelobi evakashela eLesotho ngakho ke sizwile ukuthi abantu labo abafunde naye bathi umuntu owayihlakaniphe kakhulu endabeni zomnotho enye into ukuthi wasebenza nabantu abafana nabo OR Tambo nabo Thabo Mbeki lesikhathi baseseke ngaphandle lesikhathi kudwetshwa izindaba kakhulu ezibhekane nomnotho kulela phepha elibizwa ngokuthi Ready to Govern lesikhathi uKhongolese akhuluma ngokuthi manje bazimisele ukuthi babuye ekhaya nokuthi baphathe ilizwe. Asibonge kakhulu umhleli ngumhleli wetindzaba temave angaphandle lapha eSABC Mkwena. Nasibuka ke timakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kucala phayeta lamuhla tiyalandzela telulwimi lesixhosa ke insimbi yesikhombisa khona la kule nkundla kusasa ku SABC 1 kanti ke kusasa khona tesindebele nakabanca yona insimbi yesihlanu.
Sikhona sengiselitulu ngemva kwetitolo nanobandile. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babukela emakhaya sanibonana sibona namhla kusihlo sibona ngathi ihlobile lapha eNtshonalanga Kapa kanti kubonakala ngamathuba emvula langagcina afike khona ku 60% ikakhulu enhlane live kungena khona lapha eGauteng kanti kabule emakhaya siloke ilbelisele njalo kuyabonakala ke esifundzeni sefu lesikhulu kunato donke babule emakhaya kanti ke sixwayisile sibuya khona South African Weather Service kubonakala ngathi lapha eningizimu live lapha eNtshonalanga Kapa bonakala ngathi ilwandle luthukuthele kakhulu umoya wakhona unemandla babukela emakhaya kanti ke lapha esixwayisile sibuya khona South African Weather Service lesinye show silivuma kakhulu eTindzaba lapha eGauteng kanti ke babukela emakhaya sicaphele kushayela imoto kuze singadali ingodi babukela emakhaya kanti sisixwayiso lesibule lesinye sisho ukuthi kene kubhebhetha umlilo ubonakala ko lapha esifundzeni lesikhulu babukela emakhaya kusho kona ukuthi sicaphele lesebenzisa ngayo imililo kuze singadali ingodi kuleyo ndzawo kunemoya lomkhulu babukela emakhaya kufuthumala kwelive la eGauteng siyangena ukuthi la eJohannesburg itawucela khona lapha ku 10 nyukele ku 19 Carltonville hleti lapha ku 21 kanti Pitoli hleti lapha ku 22 sinyukela khona lapha esifundzeni salapha eLimpopo lapha eMusina hleti khona lapha ku 26 pholo kancela ku 10 nyukele ku 22 Mokopane uhleti ku 27 kanye neBelabela kanti Phalabura ihleti lapha ku 23 lapha eMpumalanga liphumile liyothiwa letinye tindzawo kanti ke lifuthumele kufuthi lapha eCarolina hleti ku 21 Emelo hleti ku 20 Standerton hleti ku 22 eMakhondo lipholile nakhona hleti ku 20 eMalahleni cala ku 10 linyukele khona lapha ku 19 sihlela endansi sifundzeni lapha eKwaZulu Natal eThekwini hleti khona ku 22 lipholile eLundi nakhona 22 Ladysmith cala ku 7 anyukele ku 20 kanye neVryhead kanti eKokstad cala khona ku 3 lihleti lapha ku 22 sidlela endansi lapha eMpumalanga Kapa labavakashile khona lapha eEast London hleti khona lapha ku 24 kanti iqonce cala ku 10 inyukele ku 27 kwaNtsholi hleti ku 32 liyashisa lapha enquba hleti kanti lapha eMaletswayi cala ku 7 lihleti khona lapha ku 27 emva komadinya Gqeberha ahleti ku 24 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town babukela emakhaya hleti khona ku 25 lapha eWorcester lihleti khona ku 31 Clenule emcala ku 12 anyukele ku 28 Bedford West uhleti lapha ku 34 kanti lapha eGeorge icala khona ku 10 inhlavelanga levelako ihleti khona lapha ku 23 emva kwamatimba babukela emakhaya esifundzeni sefu lesikhulu kunato donke siyangena lapha endzaweni lapha eUppington hleti ku 35 yashisa kakhulu leyo ndzawo Springbok hleti khona ku 22 Kimberley cala ku 15 anyukele ku 31 kanye neDR kanti ke lapha eSutherland cala khona ku 3 lihleti khona lapha ku 28 babukela emakhaya singena khona lapha endzaweni lapha eFree State babukela endzaweni lapha eFrankfurt lihleti khona ku 23 Sisebhe cala ku 10 anyukele ku 24 Krokstad hleti ku 26 Welcome lihleti lapha ku 28 kanti wephana ahleti ku 27 lapha eBloemfontein licala ku 11 lihleti lapha ku 28 libambisana neBothaville abukela emakhaya singena khona lapha eNorthwest esifundeni sefugcina Rustenburg ahleti lapha ku 25 Otto State cala ku 12 anyukele ku 27 Taung cala ku 16 ahleti lapha ku 30 kanye neVryburg kanti eToscal cala ku 17 lihleti lapha ku 33 bukala ngathi ngilobele ngiphathelana kubulala okuhle etinhlweni landzelako nisalani kahle